Nesda Keuni Lodera Executive Director Habitat for Humanity Otomada Park Nada Jati Aikopakin Emedaunak Itogo Iludolto Sakaisa Kanyape Olomunto Sotomo District Loko Kumi Nepeke the District Loko Mayuge Arina Ko Kidena Ko Uganda. As part of our anniversary, Habitat for Humanity is celebrating 40 years in this country, and we have been able to build over 40,000 homes across the country. And today we are handing over 60 new homes to our partner families both in Kumi and in Mayuge. We have so far the record shows that we have built 670 homes in Kumi, and we have also done the same 430 homes in Mayuge district, and we continue serving these communities. Ana Grace Apio nada ilo munito to mochalo lokat otemda lokadami ngesi debude polelele noi ammonyiang yengo bedeke o klinika da mieda no togalo do bo ngoda akonye no arakini ngotogolo edeke la timoyongo katungole ngodo bakora lu anda ngase kuno ngoda itwane ne tae punungun ase kuneta ngoda ngo kwe yese alama Habitat yo yari obusi karukere ameda na ina kijaya kamde sa ina tenge ina rikane kede ayalama okine ngetogo yesa kai alama Habitat. Christina Polot na de rider member Nairobi to Bwekin Tangoro no ko district loko Kumi oto Mairabet ngesi da buda ili pemeda onak anyu ni da ebe itoso maeta rerengu na ada itogo yalu Aitiji Ibakor. So kwa na kono ai lebe tungalo emenda oto ai dari togo ilu ejo ingara kisoni togo ilu to save nara ile meto na gwela tanya meto na gwela kito meto na gwela kopiti kwa na poti togo ilu mambo boni ibuni aswamongon apoloke bipedo na sundo somi siriginu ngon ano akiro mitopoloete ikalea Simon Shane Malinga lodera polona icholongelo sisirio temlo da academy ngesi da Keuni tio balebe aibo sitike kachuti la loda alokata nepeke da garia ngesi da tenera ile maibo isho noda lemerasi noda erida kiniteja utene loda Ibakor leja Habitat be ergeto alwe noi lu ekoto sada mataka chana papa ejena bone be temlo kanda me jaske de tela akaisa etomonare konye hotela iwudi bon desa no masito go muna kaisara ware aplo ke beringa lutie kire kui ekoto si akanga akale pa ka monyo bone be e alama bombe ngara kisi ayataki ne programulo o jaunu bere bobo hotela lutie kere eriongetelo ka Habitat for Humanity ngesi da kopekwa na erailo da dawa duko ene district aloko Kumi itogo ilude departosa kwata kanyape otemo na luko Kumi nepeke do ngino ido kopekwa na da utuda ilamaro tomotemngon loda okadami ido itogo ilu ngesi de rasi lude yangartosi isirigin lude doltos nepetai imilioni na kaisara luare ai more arita choloni nepeke da etagi loda kipi loda Ibakor nepetai ilita ilude doltosa kweteuni Kanuka TV East Martinopolo Otemulo Academy Kumi District.